راج باش تماشاوان هجا دو برنامه جهان آنالیز دم دیسا به هورانه ایرو امی تمام جهان آنالیز نکن مجرمه و به تایبتی داخوانیت داوی یا ایمرالی به ریبراپو برای پروین بولدان سر سوریه اندر پیامک شاندیه درو امی به میوان خورا نقاش بکن خال بخال امی داین سرماسه که واته وان هوکان چیه پیام بحثا چلیکه جملت کرد جملت روشات نوین جواک ترکیه چه هیوید که امیوانا نقاش بکن بکیرا کمال آکتاش سیاستمدار مامسته استودیو بخیراتی سرچاوا احمد پلدا نها بمرایه لسر اکران یجدور و تولید به احمد پلدا مرحبا بخیراتی سلام رئیس 45 دقیقه هي از همه بلز و بز داخوانیت داوی یا کج ایمرالی هاتیه و هر وها چاودریم پروی بولدانه از به تماشاوان را پار بکم پاشیجی اگر هونجی شکرما خورا بالا ول سربه کومرو بکار به نقاش بکه پارلمانتر دم پارتی پروین بولدان دیار کر کو پشتی 10 سالان با عبدالله هوجلان را هفدیتین کریه و ها گفت مورالی وی خوش بو مهپ جدناوده خواست ام بسروکین گشتیم همو پارتیان را هفدیتنه بکن نزیکاتی داخوازی خواه جرا راگینن پروین بولدان سر سوریه اندر تکلدار هفدیتنه داخویان یک دا پیام عبدالله هوجلان به وی شکلی پاروکرن منج آژانسا مزوپوتامیه گرتیه اف داخویانی دبه که هوکی وان به پارلمانتر دم پارتی یوانی پروین دازانین که هفدیتین 2 ساعت دهان دست بیکریه ساعت 13 ده بداوی بیه بولدان گوت پشتی 10 سالان جارا اوله برای راپور هفدیتن روبرو پیکانیه وکیدن چه گوت آراست چه وکو من دیت من جیرا گوت پر کیف خوش بوم پشتی 10 سالان و جارا کیدن دبینم من وسا دست بیکر من بجوش بکلجان او دیت مورالی ویجی پر خوش بو هیجانه که مزن لبنده دست بیکرنا هفدیتنی بو ام چه وکت هندر مسلاف دا هف یک سر هات مدست به هفدیتنی کرد ام چوار اونشتن سرماسی برازیو جلان گوت از دمل دست در باسی مسئله ببم و پیش راجی دست به نرخاندنان کرد نرخاندنه که گشتی بو خواستم بسروکین گشتیم پارتیان را هفدیتنی بکن خواست همو کس پیشگیری بدن و پیواجوه لو ماجی جمنو جسر سوریه اندر گوت هندکارن احمد ترک جی بگرین جمخواه هون هر سی دوی ددمه که هر ایکنده بچن هفدیتنان دست بکن به دردورین سیاسی را مهپ جدنافده بسروکین گشتیم پارتیان را هفدیتنی بکن هفدیتنا و هفدیتنا کو مراکریه نزیکاتیا من یا لهمبری وی پیواجوه بندواری من بواره هونه بچن پارو بکن امجی پشتی سر ساله جبو هفدیتنی امی دخواز راندوی بکن جوان دردورین سیاسی و امی بچن یک بیک بواره هفدیتنی پیک بینه ناز روزنامه‌وان جیت پرسش بو هفدیتنا دویمین تامینات حد داین یعنی هونی جاردن بچن هفدیتنا که دویم برسوا پروین بولدان اری تامینات هیه یعنی خویایه ددمین پیشمده تاریخ نکفشی اما هفدیتن وی چیبن نهاب دستوره و پیاما کو هاتیه 7 خالن 1 2 3 4 5 6 7 خاله از بخوریم احمد پلدا تلوی داری احمد پلدا جی بدن مهرسیه بده سکرانش کرم اخرى باشه سوپر دبیجه جنوب خردکرنا براتیا ترک و کردان بقاسی برپرسیاریه که دیروکیه ده عین دمیده جبو دیار کرنا قدر حمو گلانجی دیار کره گرینگه مجارکه لزگینه جبو پیواجو بسر بکوه حمو دردورین سیاسی لترکیه بیکو بکوه نو حساب دمکی و تنگ حوجه پیدوی هیه اینیسیاتیفی به پیش بخن بگرن دستی خواه چیکر بن پوزیتیف بن جهیلا ارینی و سودوار بن یعنی فایدلی بن او یک پر گرینگه بگمان یک جز زمینن و سودواریه یا هری گرینگجی پارلمانتویا ترکیه مجلسه گشتانن لخزا و سوریه نشاندان کو چارەسەریya و پرسکریکا کو به مداخله دروره هر کو دچه بهتر کرده و کتیا روشکی وسا کو نابه ادی وره تعلق کرن دوی چارچوبه ده جبو اف خبات وره بسرخستن پشتوانی پیشنیازن مخالفت جی البت گلکی گرینگن دبیجه از جی خودی و زانبونه مه خودی و بریارداریه مه کجا آلی ارینی و پیشگیری بدم پارادیگما یکو برز باخچلی و برز اردوغان هز دانه شانده هیئت و وی نزیکاتیا من هم به دولتی را هم جی اگر حوجه بکه به دردور دنیای سیاسی را پارو بکه
دوی چارچوبه ده از آماده مه گاوا ارینی باویجم بانگوازیه پیویز چی از آماده مه بکم yani şart daniye. Ev hevldanên me wê welat bigîne asta ku heq dike. Di aynî demê de ji bo veguherîneke demokratîk jî wê bibe rênîşaneke pir biqîmet bi nirx. Ji bo Tirkiye û heremê dema aştiyê ye, dema demokrasî û biratiyê ye dibêje rêbera ji İmraliyê piştî tecrîtekî 4 sal û nîvan. Mamoste Kemal Aktaş keremke em nirxandinê te godark. باشه یعنی بری وای اونزانن نزید مهبر وای برز عمر جلان هفدیتنک بری برا پورا چکر بو و دمیجی چند هبو کا یعنی مساج خدابون لیبله گرینگ بون گوتو بو چو ام بجبر کو بیرا خبخن یعنی جبوی و دماج باشواره فهم کرن گوتو بو یک تجدید بردوامه آددو yani ku derfet u imkan çe bebe were dayin ez kanım yani heza mina kahi ve perskreka kahi u şerê ku pevçûnî heyî ez kanım bihêla yasayî qanûnî kanım çareser bikim dihêla pratikê da jî hêza me heye yani kanım vayê çareser bikim. Duwê ra niha ev hevdîtina duhunî çêbû a birêz Pervin Buldan û Sürüya Önder. Divê derê da wek xalên ku sereke niha navaroka wayê ku bi raya giştî re hatî parvekirin û hemî çapemenî ji dihê da yani vê sibê da dest pê kirî du daxuyaniyê şûn wa li ser nîqaş dike. Divê derê da tiştê ku merî sereke fêm bike yani ê ku esas kureyî vê demê niha serokatî dibêje ku ev perskirek hedi bellez gerek were çareserkirin yani hedi naye merî taluk bike ji ber çi minak nîşanî me dide ji Gazayê û Lubnanê işte tiştên dawiyê li Sûriyê hatine qewmandin ne nava heftakê 10 roja da rejîmek 6 salî hat tijî kirî yani hat hilweşandin ji ber vî hawayê Tirkiye ji vayê nikanê xwe dûr bixe û a balkêş divê derê da dîsa rêbera po şiyar dike dibêje ku senaryoyên reş mümkün e ku çê bibin ji vana gerek ku merî yani Tirkiye pirsgirêka Kurd merî gerek ku ji ber vayê ji ber va senaryoyên qirêj ê reş ê tarî ku lîstika dikin ser birîzin merî gerek ji wayê xelas bike. Yani yek şey ev. A dîsa sisê dibêje ku parlamento divê demê da çareserkirina vê pirsgirêkê da wê rolekî xwe misyonekî xwe giring hebe. Yani baldikşînê ser vê derê jî çima çünkü dema berê yani a 2012 û 15 da dema ku dibên işte mizakere çareseriya ku wê demê hevdîtina çêbûyî da parlamento rola xwe nedîst. Yani ev mijar wê demê nebû yani ji ew re parlamento nexistin nava vê îşê ji ber hêla yasayî qanûnî ji bo ewlekariya demê yani giştî makazagonîn da jî gerek ku ev were ewlekariya wê were girtin yani ev tevlê bibe dîsa muhalefet rola xwe nelîstibû yani dema berê da berpisyarî ranekiribû binê re rêbera po Pervin Buldan û Sürüya Önder hatta divê ku imkanên Ahmed Türk jî bigirin gel xwe ev dîtinê min yani ku ez rol û misyona xwe dikim ji vê pêvajoyê da bilîzim û perspektîfa min esas xwastinê min daxwazê min hemî rolê min e ku baş were fêmkirin bi partiya re hevpar bikin bi wana bidin fêmkirin و aynı demê da hevdîtinê wan bigirin yani dîtinê wan bigirin nêzîkayê wan bigirin çima dixwaze ku hemî kesî bike berpisyar dîsa muhalefetê ra dibe aynı tiştî parve bikin dema berê erê çiqasa em bên eva heyetên ew dibên ê ku şêwirmend yani dibên akilî insanlar tedî bi Tirkî
اوانا چه ببون بگر راجبین ببون هرما گریا بون لبله پارتی وانی به وی هوایی وانی رول کمیسیون کوانی ندابون داین دیسا محالفت را پارک کردن تشتکی وانی نمابو یا چه نبو تنگ مابو باید خازه ریبراپو تمام که یعنی هم شفهم دیکن بخازه که همی اختورو کسین رول و میسیون کانم بگرن دوی دمی داشت بوی چاره سری هر کسی تولید پیواجوی بکی یعنی برپسیاری بده وانا دوی جیا که دا شیار بکی دوی وقت دمان نه دما کمری گوره برجواندی پارتیا تنگ بفکره بوی هوایی لی منیرن دوی یعنی برفره لی بنیرن پارادیگما فره اساس چیه؟ پارادیگما فره تکیلیا دیروکی دیروکی داشی دمین کو پیشیا ترکیه وکری پیشی ترکیه سرکفتنی بی پیشتا کتی او تکیلداری کردا و ترکای ای دیروکی گره کو هیرو گوتکی وره آوا کرن وره چه کرن گره کو رول و میسیونی مره در خیدر گوتنا خوشبینه که ما مستم احمد پلدا جی تبلی نقاشه بکن احمد پلدا دوی دمی ده کجناوا جواکا ترکی جی وسا نتوه هوایی که پر کور آن نتوه پرستی هیه پارتین سیاسی ولو که اقناع ببنجی جالیه و هیئت دم پارتی و احمد ترک سر سوریه اندر پروین بولدان و گلو امکانه و هیه و جواکا نتوه پرست بکار بن اقناع بکن و هوایی که وسا نرم یا آشتیانه چه بکن لترکیه بله جخو مسئله نتو پرستی دولت ترکیه خو یعنی رهبری ترکیه اویا ارگانیزه کردن وان ملت هانی به روشه جبر کو پلان که وان هبو بری 10 سالان بجاردان گوتن امی plana çöktürme yani tekbirini ev dabuna berxu yani gereken verbin berçava pişti 10 salan biraz öcanın rehevditin de çir şartı mercanda PKT devleti hem embejin libakur siyaseta civaki hem khas veya hem ji hezin berxudar hemu anyan tekbej jbo veya leşkeriya xu siyaseta xu her tişti xu seferber kir Nijat Perestin navger da embejin zedetir xurt kir ji xu bawayek giroki bu avaya berfrekir. Hela leşkeri, hela embejin bütçe, aboli her tişte xu seferber kir. Hem de Başşehir Kürdistan'ı, hem Rojava Kürdistan'ı, hem Bakü Kürdistan'ı erişeke tevbini kir. Li pişti 10 sala gavak hem dinherin de her anyeda tevgerin berxudar bisa berxudan u serkeftin. Ve Rojava serkeftine keye de asla namnetevide de asla haremi da o yekşi jeostrateji yani planaka stratejik ya öcalan dabu berxu juko servereki rebereki stratejik tefekküre stratejik plandatını ev planji de 10 salanda 11 salanda hatta tecrübekin kuvvetleri serkeft. Disen bejin Bakü Kürdistan'ı çıkası siyasetmedar gırtın, çıkası van sürgün kirin, çıkası van embejin bedin kirin. Ana disa siyaset kuvvetleri xunnu kir, ava kir, hem cihera parlamenteri, hem cihera şaredari, Harem Kürdistan'ı siyasi irade Kürdan, irade beyana Kürdan derxist nole nişanda. Terine Kürt edi aniyeke Türkanji deve keşede destekacı de veya ev cihata eşkere kirin, dupat kirin. Disa aliyedine Başşehir Kürdistan'ı devleti evkası erişkir, bu emi hamud deveran bigirin, kilitan bigirin, nizam çıbıkın, çabıkın ama gerila hel serkoya leşkeri Türk belki hin cigirtine, hin tepeye sekinne ama ve derece vate ektune, jberku ve derece sekinandına veya ledine era disa gerilaya, disa şerre xodake, disa embejin siyasata xodake, mane ekve namne, jukhur leşkeriya Türkiye sari nodiver va hergab dibejin hayar leşkeri hayran ciya ki dikaret iştabıke, pişti ve siyasete gereka siyaset bikeve devri. Siyaset ne keve devri leşkerici tek diçe. Ev çencaran tekçu, çencara xunnukir ama disa na geje encami, İro devlet atır, edi her havayı xatimiye. Ve taybeti cüveki biraz öcalan şihani zaman Revşa rojlatan navinci, Revşa Gazze, Lübnan'ı, Suriye, Gavakan vecib edin berçava, Katar'a zedettirmezini. Gelek hezin haremi u namnetevici edi Revşa şerdanın Lugori veya hıntiş debeku kontrol eder kevin edi nikarın zevk bikin, avayacı şansı davine. Zübo veya gerek taybeti devleta Türkiye veya bir de berçava o eri rayadarın devleti neziktayın olan veya biraz öcalan rasti hela bingehin ve cehev cudaye gereken vecib edin berçava yani mesajlar naha gavak çencara xan
یا کو از جی فهم دکم دولت ترک دخواستنه که ویا بجن بتنی باوی که کاتاکولیان دکو دورابان بچن هفتی ترامپ پک بینه هم تشتان جی اشکره بکه و ویا بای مسئله بده سکناندن لیوت بریجی نهاش برزیل جلان دیسا باوی استراتژیک تفکره وقتی تانی زمان پیشی دفکره که گره که اوایا بو مال گد برزیل جلان به هر آوایی مکانیزمی که گل بشتر به نه تنی گل کرد گل ترکی بیا بپجنه جبر ویا بجن مثلا بچن پارتیان سر ناوی من وقت الچی من بچن پارتیان رای دیتنام بکن بچن سازی سیویل رای دیتن بکن چاپمنی راج گر را بجن آگاهی بدن مبستا me یا کو بجن براتیه یا کو بجن دموکراسی یا کو بجن مافی کردا و ترکا و همو جیباتان بپاریزه دبی چارچوبه دا gel ikna bakın, agahdar bakın, milli damarı nicat peresti gereka beş kenandın. Her vahat ise beşe gereka beşe meclise Türkiye bağabaya ki veya kabul bike, jiber ku evlehi giringe. Roj be mesela hera siyasi, hera evlehi, hera leşkeri, gelek işte bu garın, eğer hep peymanek çebe. Evlehiye ve şartı. Evlehiye ve nim be, roj be embejin Türkiye valata ki derbe yani. Derbe çeyde ben, komplo çeyde ben, nizam çeyde ben, çağdı ben. Hera kanuni ba, eğer avay ne dupat kırın. Teminata veya çeyne be, na be, jiber veya kişi meclis gereka destek bu abece. Juhu meclis şi, tefsilkari gelin, her parlamentere ki be pevajoy ere bike, gereka gele hoji ikna bike. Ve vakti evde nişandı da, hatta nijat perest, gereka beda aliye ki riyad demokrasi bebekirin, siyaseta Türkiye gori veya xod sera rast bike. Ve hele ve bari Türkiye zedetir granı, o brastici brezo canaj beye esas tigre, evre reyeke evleye, jibo Türkanji, jibo Kurdanji, jibo Rojlatan Navinji, eğer bir rey destekariye bine avaya jibo hamu civatan serkeftiye. Ama bağvaki takdiki, dem Kürt, nezik bibin devleta Türkiye jibek gelek tecrübe meditin dedi Roki'da. Bu vakti disa ziyani çevre beharabayı az dixazım veya bibejim. Gelek spas Ahmet Velda, Brez Kemal Aktaş, naha bendewariyen devleta Türkiye u civaka Türkiye heye jivan daxuyanyan, yek jî bendewariyen civaka Kürt heye. Bendewariyen Türkiye em dizan. Kürt çeku silahı tamamen berdin ve gerin beriya 5 salan bila tu tiştekî wan tune be la Rojavayê Kurdistanê tiştekî mîna statû derketibe jî bertaraf bibe YPG qesede hemî çeku silahı xwe berdin tevlî heteşê bibe bila tiştek nemîne li wê derê ev bendewariyê wan e ve tiştekî mucize dixwazin çê bibe bendewariyên Kurdan kevşe ye ji netewa Kurd re heq hukuk yani çikî milletê Tirkiye bile Kurda jî ve tiştekî zêde naxwazin çikî Araba heye bile Kurda jî eyn tişt hebe yani ne zêde ne kêm merû çawa noqteyên hevbeş dikare çê bike bi vî mantiqî re li hev bike were ser zemînek wek hev mümkün e mümkün e çawa yani nerhete tabi gelek astengî hene gerek xeletî hene gelekî tiştên dijwar hene ji bo vî hawayî işte çima rêbera po rayadarê Türkiye jî bixwe jî ên ha desthilatdarî wana jî yani nîşaneyî wê derê dikin dibên ku îtifaqa Kurd û Türk gerek çê bibe biratiya wayê gerek çê bibe ne were ev tenê bi gotinê ne yani vayê gerek merî naxape yani ez wa dibim tiştekî bixim parantezek vekim sporên siyasî dibêjin biratiya milletan tune ye dostanî jî tune wekhevî ancak dikare hebe yani vakti ku wekhevî tune be ê te zêde be ê mikin be biratiya me çira dibe nabe tabii yani em dihêla wekheviyetî de zaten gerek merî fêm bike yani biratî çawa yani wek hevdî hevdê bihesibîniye hevdê ra hürmetkar bî tu red nekî înkar nekî wê lê da yani cudatî wayî tu hemêz bikî tu bipejirînî tu wê lê de hemêz bikî tu kanibî bihewinî yani wê lê de çavekî xerab lê nenêrî dehf nekî yani bimpê nekî nepelçiqînî ev e yani wek heviye yani biratî wek benya me gotî yani wek malbatî ya hêla xûniyê da difikirin işte em xuşk û bira ya jî em bira û bira hevin bi wî hawî ne wek hevpar bi wî hawayî merî bifikirê yek ew a du çima te got yani mümkün e erê mümkün e çünkü dîrokê da çê bûye yani dîrok şahidê va tiştan e ne were em di wexta Selçuqya da bigirin di Sultan Sancar da bigirin em di wexta
زیاوت سلطان سلیم دا بگرن دو وقتا نوره خلاصیات ترکیه داشته وقتا آتاتürk مصطفی کمال دا بگرن yani Malazgirt'e بگرن نه Malazgirt'e da ev yani ittifakı vani hatta meda mesele ittifakı vani çekin el bende asura ne var yani hami aşir hami ben pekati din de nav khada de bin sivane ki da kom करने ama bende düşmene khoy esasi par yani bende vay khasi zanina diroka khoy nay biramın ve keviye kurdu Türk'adı diroke de hatta na nizan yani mebhebra ittifak ki yani azwele da debim vakabi yani belki vakav çe nebiye hela ittifak da az debejim yani ittifakı vani çe bu ne yani dirok ma mümkün havaya inkar bık devemeci şey biye o şavtandan havaya cudatır imkanı var nikaş bık işte her ittifak o tuştaki din amce tecrübe derken je sud begirin nayin kapandın ne var امریا خوا روزا هیرو باش دیروک بکن جبر کو گرک ام بیرو که باش سانه بن گو ام بیرو کا خن نظام بن ام بیرو نکان تحلیل بکن پیش روزا خوا نکان دیار بکن لبنده دشمنه کی کوانی لسر انکارا گلان به تایبت سر انکارا کردا خوا آوا کری تجارن گرک نیش بیر کرن اف دولته که جدا یعنی ام وای باش سانه بن ام وقت بنا کو حواله احمد پلداجی آنیات زمان او بخوا شورا وانی چه نبود 10 ساله شونوا نه وره yani konsept خاطر مشاندن 10 ساله konsept که تیبت بشر تیبت هر تشتی تکنیک دا بگره و هر حالی دا آلیکاری گرتن نظام چاوا کرن همیه زی خواست سفربر کرن خواستن که yani شروان آزادی ویگلی تنه بکن دربه بکن وانا مهدان سالدان گوتن اما بقدینن بداوی بکن اما وی گلی بشکینن لباکور کردستان yani çinne kavumandın çinne keren nab da hazar insan da zindana dane bedel dedim ne var Rojava Kurdistan'ı her yani jiyan ve dere haram dikenleme neylin ko gel be azadi beji yani le mahmure le şangale yani je ko kurd le kedere azad çiyandaki ahake xwa qasi bosta ki ji şora azad kerbe be gel indira به بدل خو به کدا خو به خونا خو به جان خو و دره ریشه دکه وی هوای براتی چه نابه به وی هوای وکوی چه نابه به وی هوای مجارا دیروکی وانی چاره سر نابه یعنی وای گرگ مری باش سانه به اما امبیشن کو چما نه اشارت وای دکه یعنی ریور اپوجی نه او اتفاق دیروکی نوره دوی دمه دا امکانم بکاربینن وارن یعنی اتفاق از دویشم اتفاق وی دمه دا جبوی که سناریون قریش پارچه بون گل بنده هفته ببین دجمن وقت بینا غازای وقت بینا لبنان وقت بینا سوریه که تبلی هفته چه ببین که برا گل بنده هفتن به هوا کی به اشمندیا که نجات پرستی به هفته قرکرن برا نکه ناو گلا چاره سری برای چیه ببه اما ام به قوت آخواه به هز آخواه به باوری آخواه لسر اراده آخواه ام گرک بمشن و گله که مناسب کن اره رایدار ترکیه دولت دبیجن چه سر سری دا و جانیات زمان دبیجه که işte براورن ریبر آپو د مجلس دا خبر بده د غروبات دمه دا بیجه که ارگت فسکر مقدان مبداوی آنیات مسلاح برداندن دا اوجی yani herkes sane dünyaji alemji siyasetmedarji kesin zanaji perskre ki vani diroki ed mabena gella da yani ekot به وی هوای چاره سر نبونه یعنی وی هوای نچونه چاره سریه zaten 7 سالن 20 سالن سر کردا politika و siyasetin planın kırkırını tene meşandın etine kırını tene meşandın be davi nekiriye nikane be behre 5 salın hareket berxadı de reber apo 26 salın dışarı tu merci heri dijwarda be irada ke be vi gelli ra سوزاری سوزا خوی دایی باوری خو پیرا گریدان خو پیرا به بدل هری مزن اراده که هر دا پاشتا گاو ناویشه یعنی بنه نها مساج گوددم مساج دیلوکیه یعنی ده چاره سری دیگره ریبر اپو هیرو نه یعنی اوانا بناو دکن یا دبین مشکین آن دیه ما تونه کرنه ما داربل وانا خستنه ری خستن ضعیف بیه اشتا
Abdullah Öcalan hatta heza xwe nemaye nikane ser örgüta xwe rêxistina xwe xwedî mafe işte nikane encam bigire işte kes wayî godar nake işte me parça parça dikin cuda cuda dikin ser şerek psikolojik e vaya ama mesela eko ve rastî zanim pekî gu madem waniye çima bi rêber rapora hevdîtin çê dikin çima mesajê wî digin çima dixwazin ku bangawazî bike ji ber yani ew dême ku ev tiştên ku heta niha propaganda wayê dikirim şerê taybet hemî gî derewin ne rastin hakikatê raberî me ra nake îfade nake nayne ser zimanê yani ew ona derewin yani vî hawayî ji bo vî hawayî yani wexta me got em yani wek beratî ne wek hevî yani dîrokê de va îtifaqê wanê em kanin hîro pêk bînin werin û em pirsgirêkê xwe nebihêzin derva em êku nav xwe da em bi xwe çareser bikin ev jî işte ser irada gelê Kurd vê rêxistinê hemî ewan yani wek bîna müzakerecî herî sereke rêber Apoyê rêber Apo hemî gelê xwe û rêxistina xwe jîn kesên aşitîxwaz azadîxwaz kesên ku dixwazin bi vî hawayî çareserî çê bibe ev xûn were sekinandin ev şer bi dawî bibe herkes dawiya çareseriyekê wanî Başı. Gelek spas. Ez ê paşê pirs bikim vê mesela çekdanînê û mesela müzakere çünkü hem tiştene ji müzakere ra nevekirîne wekî mafên netewî ku gavadin bas kir yani nîqaşa wî nabe ya tiştê ku sedî sed mîna ku merû ji însanekî re bibêje xwarin bixwe yan nexwe yani nîqaşa wî nabe heqî wî ji bûyînê be heqî wî xwezayî ye îja ji bo wî gotina müzakere hinek çiqas dicî de nizanim ama ez ji Ehmed Pelda ez xala çaran bixunim Ehmed Pelda te xwendiye ama ez dubare kim çünkü basa paradigmayekî dike yani projeyekî ez ji te re bixunim paşê ez şîrovete bigirim Ehmed Pelda ez jî xwedî wê zanebûn û biryardariyê me ku ji aliyê Erenî de piştgiriyê bidim paradigmayê ku bi rêz Baxçelî û bi rêz Erdogan hêz dane yani bahsa projeyekî dike hêzek sêyemîn paradigma derxistiye proje amade kiriye Tayyip Erdogan û Devlet Baxçelî hêz danê wê proje dibe ez jî amade me kuvvetê bidime kî ne ev senarîstên vê paradigmayê Rastî ev mesele yani tiştekî zêde beşarî tiştekî zêde gîzema wê nîne yani bi dehan salan tiştekî em tecrübe dikin û tiştê axaftinê wan zihniyeta wan nêzîktarîna wan jî em zanin û Birêz Öcalan jî em zanin mesela gaveke ku ewana biavêjin Birêz Öcalan wê derê de em bêjin aha quleke piçûk be jî wê derê bikartîne wê roniyê fireh dike û bikartîne awaya tarza wî siyasetê wisa ye vî awayî jî gelek mesafeci pêşxistiye. Niha devleta Türk hizkî Erdogan ve hizkî Baxçelî ben em bêjin ew jî yani xwedar şerrê taybetin. Ev dîrokeke wana meşandiye kesên ku muhatabê şer ancak dikarin hin tiştan em bêjin bikarbînin çareser bikin. û heyanî niha jî şerê herî mezin wana meşandiye hemberî Kurdan îro jî bi wê nevê ewana kêne ser maseyê. Ya ku em bêjin meseleyê jî kêm û zêde zanin jî ewin û hemû bendê devletê jî vê gavê di destê wan danin. Ji ber wê gotinên wan giringin. Tenê em her kes hêla xwe ve dêdine rama hêla devletê ve em lê binêrin kesek wekî Devlet Baxçelî pêşengiya vê pêvajoyê dike o dibêje biraz bila Rêber Öcalan bê parlamentoyê de biaxive. Ava gelek giring e. O dibêje bila çekê xwe berdin. Ev çek berdan yani herkes sanki çekê xwe berde û bê teslim be xwe radest bike. Vaya Baxçelî zane ne mümküne, Erdoğan zane ne mümküne ama netişte gidince gerek em jî vêya bir nekin. Gava ku pirsgirêk çareser bûye ji xwe hewcedariya gerîla namîne. Gerîla ji bo çi derket û vê pêvajoyê yani ji bo vê şerî berxwedanekî statû û pozisyonê biguhere. Mesela gotina çend roj berî vêya gotineke Birêz Duran Kalkanê bû. Got dibêjin ji Rojava bira gerîla derkeve gerîla PKK derkevin tamam derkeve biçin gerek biçin Türkiye ji ber wê Türkiye ne rêya wan jî gerek wê derê vebe ha çi dibe gavak müzakere bêkirin gavak em bêjin hin ewlehî gerek gelê Kurd jî şertê yekemîn hinek dibêjin ne zimane
Mesela tek karşın ne zamanı ne çanda ne kültürel ne meclisen ne hurriyebin şart yekemin evlehiye. Gavak evgen evlehiye ve hebe çünkü devlet Türkiye devlete darbe dikare zamanı bile dikare her tiştiş bile şaradariş bile ama roj bir hezek darbe gibi ki dikare dest bile serhamya. İşboya gerek hezin ve bu parizin evhebin evlehiye ve hebe evlehiye jo ne kadar teslimi radesti devlet Türkiye bikin. Ha bu vakti eğer müzakere bekirin, eğer devlet Türkiye çareseli bikin, böyle nevde encam ede gerek evlehiye gele Kürt kabul bikin. Bu vakti evhezi nahenin ye gori ve pozisyon ve revşanu pozisyonu bekirin. Ne ku çek ku silahı berdin, o ben radesti devlet Türkiye bikin, o vanji çi inisiyatif ve insaf havana çi be ve bakın ne mümkün? İrlanda'ya jem veya dibinin, Skoçya'ya jem veya dibinin, Vietnam'a jem veya dibinin, disa Kolombiya'ya jem veya dibinin yani gelecekte verin cihani. Bana dibinin mesela müzakere tamam peşi veya dernahi peş. Herkes ve bana dernahi peş şu avaya mesela daviye ile ya her gringe ya her gringe. Anha mesela şaradari meditin gele kur iradeye xo beyan iradeye xo nişandı de. Harim xo bawa ki teritoriyal iradeye gele kur derketiye. De parlamentoya da iradeye gele kur derketiye. Ve vi avay binge katyarmıştandı. Ne problema mezin çiye evlehiya ve tüneye o evlehiya siyasi o siyasi tüneye. Mesela vaki para evet kirin şartı şaradariye ya yakitiye Avrupa'yı. Ama tane ev bile bir kabul kirin. Grupi bana yakitiye Avrupa'yı. Gereka pergara valitiyar derkebe şaradari hamu erkbeden deste xo zabitaya vederi, polise vederi, asayişa vederi, evlehiya vederi, maliye vederi. Hamu deste van şaradari adamın. Ki ev şaradari kazanç kiriye inisiyatifçi de deste vedaya. Ve çerçevede gereka hezin Kürt harima xuda bicî bibin yani evaya persendeke nûye ji xwe gavak mesele çarpma ev mesele nahar mesele şerre gerlaj gorî pozisyon girtiye hezin siyasi gorî pozisyon girtine roj bir mesela gelek hezin siyasi jî biguherim böyle ne gereken bana amade bibin Afrika'yı mesela sistem hamu guherri heza leşkeri guherri heza siyasi guherri heza embejin serveri guherri kanuna bingeheyn guherri hamu Türkiye'ye guherri yani mesela birati megot beri birati avaya gotune ki ava nişane ama vakt teminata hukuki nim be nabe kanuna bingeheyn Türkiye'yi beyarra ne amade juhu Bahçeli jidi beje Erdoğan jidi beje mi kanuna ki nu amade bikin jubo veya Türkiye amade kirne ama navara koya çağ tüje bikin hayan havi bende bunku Kırda tek bibin gorivi amade bikin. Ama Kürt tek ne birin? Bu vakti gorive gerek. Şort gor şart merceğin ha oya bir amade kirin. Jber ve Öcalan mesela biraz Öcalan gringede de hevditinan. Dibece her parlamenteran ra sazı sivil ra embece hükümeti ra hevditinan pek binin. Gabak bana han raya gelci veya kabul bike. Evet kanuna bingehin de cih bigre. Jber ve ki gabak evguherin çebun hezin berxwederjî hezin siyasî hemû gelek sazîmanî û sazî û dezgeh Türkiye jî biguherin ji bo Kurda jî biguherin gerek em jî xudan cesaret bin û xudan proje bin vê hêlêva vê pirsendê baş bikar bînin pêvajoyeke dîrokiye gavek evana bên niqaşkirin mesela hevdîtinan deklarasyona Dolma Bahçeliye da wê wextê Birêz Öcalan bingeh demokrasi da vurmuşlardır. Hamu prensip gori demokrasiya hamu mirobahi şaristani geçti ve rade avaya esas kırtı bu. Gavak ve esas bıkırın hamu evlehiye ve ya siyasi, abori, civaki, leşkeri hamu teda dijeydigre perkacı gori ve esas kırın bu veya gerek emji jir bibin Önder veya baş tüce bikin eri tecrübe mehenin rojava cehenin başur cehenin disa bakur cehen bejin edi tecrübe me şaraderenin kemasiye mehebin gerek xorrekneyi bidin o liser beyajı projeyin alternatif sazi u dezgehi me medya me gelek vana nikaş bike o bari Reber Öcalanjı sort bikin sıvık bikin alikadiye bidin havaya revşeke geleki avartaya emu bejin o evci gerek heyecanı ki coş ekibi deme em dikarın ve sinerji akı coş akı enerji akı belki Civata Türk metrisiye vanjin mesela Civata Türk jibetku cara yekimine böyle nevi ve statüye par ve bike na yaz zor avandı çe eve veya ne kadar kabul bakın jiboz par bekirna ve statüye gerek amine ki cesaret bedin ona
او ایده حوجه من او نها نافتر سیدانه گلو امی پرچب بن گلو ام گابا هر ریه که قبول بکن سینوری به حیانی کم بشه جخو همو حول دانیم بریز جانان اود بیجه نترسه تنی نه دست پیکی دا ام بیجم پرازنامه یا یکمین دموکراتیک جمهوریت محکمه یکمین دا حیانی روژا ایروین بریز جانان بیاد بیجه نترسه دولت ترکیه را بیجه نترسه گرک او دولت نجات پرستی بشکی گوتنا یکم ام گرک خیرت بکن گوتنا یکم یا مارشا وان یا نتویجی korkma ama disajit tırsın yani çaren ne 7 sala jıxa xora dibêjin korkma ama disajit tırsın dicirifin ji kurdat tırsın ji çit tırsın zanıma mıstetişe gidin pırsın na tebasa müzakere kire mesela çekdanî ez işte pırsın na divê demê de ku hemî milletin rojata navîn yên bê parastin dibin gef û tehdîtê dane numuneya wî li Lasqiye Tartus li Sûriye em dibînin milletên bê parastin ha mala xira dibe dibin komkujiyekê dene dibin hedef divan şertan da meriv çawa dikare behsa çekdanînê bike ku pêdiviya milletê Kurdan ha bi parastinekî heye bi taybetî Rojavayê Kurdistanê ha bendewariyên dewleta Tirkiye ne tene ew e çengirîlayên li Qandîlê herêmê parastinê medyayê çekî xwe dayînin mesela wan tene ew ne hemî Kurdên به ایدئولوژیا و پارادایگمه دبی چکی خداینن YPG PJ'nin navda hezin şengalin navda herkes çava mümkün hemci bir rengi vakte goti perstekeri te go çava mümkün ne mümkün bir rengi çareser nave ne mümkün ji evaya gazay ji durtene yani durketene evaya buna insan durketene ja civake durketene ja diroke durketene tişteki garibe yani. Bi havayı yani çi min bina teşkinan mit teslim gert ne? Yani nava şerda em bin du kuvveten dehizene ne? Tu dijberi hevdene şerdekin yeki tek de bedare bi çeki xwe silahı xwe bi ewa xwe yani nava şerda tek de bedare divan dadı ki o çay kanı her tiştil serferz bike ne var? Silahı namine ولاتی نامینه آخشی نامینه هبونا ویجی که به خطره نه ولی. ممثل پرانتزک وکم قن نبه ببیجن یا هزی وی چکداری لشونا کل هرم پراسنی مدیه بن بلاورن آمده آگریه لباکوری کردستانه لوی دری به توی چکی خواه آسایش خواب پاریزن یعنی آسایش کی خسر وکه اکونومی کی خسر سیاست کی خسر آسایش وجه بلا خسر به او منطق ده هه مروخه yani tiştê aqilane, tiştê mantıqî, tiştên ku çareseriyê bine, tiştê ku merî erê bike, tiştê ku pêşerojê veke, yani merî kanê di vê rêyê da bimeşe, ev e yani. Ama kava feraset, kava aqil, kava hişmendî, işte ev hişmendî ku niha bangewaziya ku rêber apo ban dike, işte wek bîna tina tarîf dike. Yani bir rengi bir çerçevede gerek meriyle binere. Na avana peşi da vakt bina tedi be Türkiye debeşin ya. Deben arabayı atın önüne koyma. Yani vakt bine kutu ben hasbu araba kabe to bere araba bine ber hasbi vargo araba nameş yani. Na seri da bankarın kutu beji mesela Tayyip Erdoğan debe ko silah attıkım bine arde ne silah attıkım bine arde am dura kanın gaba beş. من سری دا ویل بی با چلی مثلا بانگوازی خدا چه گفت یعنی اره تشتین دیروکی بحثی دکه تشتین اساسی بحثی دکه اشته امواستیان ام شر نافقایی هدی بسه ام جدر و آشتی دخوازن ام گرک برای دندر دا آشتی چه بکن افانا که حمی بناف کرنه یعنی نوره دبین براتی وقت و اکویا کرد و ترکا آ دیروکی ام گرک جاره که دن نو بکن نو جم بکن نوره دوی روژا هیرو دا پیوستیا مبهف دهی ام هفته انکار نکن ام هفته رد نکن افتشتانات تینن زمان یعنی آنین نوا خافتنا خدا اما هیلا که داشی براور بیجه کو وانا بینشونه او به پرنسیبه به با خواستنانا به با گوتنانا پیشی دا گوتبانا بینی وری یعنی تهبونا وی گلی زاتن ترنده کی پکی او گل 50 سالم برخواد ده نزدیکی 40-50,000 انسان کتیه بنی آخه لروجاوا تنه 10-15 هزار انسان لبند داعش خوشبوی رزگار بکه باکر و روشلات سوریه خو آزاد کریه لشنگاله و قصاب
به هزاران شهید هنه لمخموره و قاسا گل بدل دایه یعنی به سویقاست هاتیه گوت نکرن هیروژی نیل نکن نفس بده یعنی بده بستینه یعنی جلوه تنگ دکه وی هوای چاره سری نابه یعنی به سلاح برداندن بینا مگوتیش جواک دور کرنه یعنی ریبرا پو ده پارادیگما خوی ندا اوای دولت چیزانه یعنی باچلیزی باشانه اردوغان جی باشانه استخبارات ویجی باشانه منو تا چتر زانه ریبرا پو ده پارادیگما خوی ندا خواه پاراستنا روا چا نافکر نه ام گیشتان گو لجیهان بنیرن تشتی زندی بنیرن نه تنه انسان لحال تشتي زندي بنيرن حتى تشيكا كيل دارك نوره لحيوانا حمي تشتاب تشتين زندي وجيان دكن هر كسي ميكانيزما كا خوي باراستني خاش بويكو بباريزي نوره لباية تاني بقرن او جبوي حمي هر كسي بيويستا يعني نهات بوي دولت ديه يعني استخباراتا پولیستا آشایستا لشکریتا پیوسته اوایا کانه چک بینه ورش بوی کو گلا کوله بکه دستلاتاری خسر اوی بینه هر طرلی قاتلیام و سیقاست و کشتنه و بمپی کرنه و زندانه بکار بینه ور پکی گل دن ما فی خواه خواه پاراستن تنیما اوجی گلن اوجی لسر به عرضنگاری جیان دکن نوره یعنی بیا هوای گمری لجواک لپرسکریکا بنی ریور نابه ریور آپو تو داوی دا از بیرا جاردم ام بیرا بخن گوت کو یعنی او چاوا فرمیله کر گوت کو هزا ما ام کانبن دنیای همه فتح بکن بن دست خوکن ام اریشی کسی ناکن اما گو دنیا همی ببه یکشی بنی تن دولت ترک نه آگو کردات تند حسبینه دخوازه قربه که تن دولت ترکیه نه دنیا همی ببه یک هزا خوابه که یک ور سر کردا ما تنه بکه آزادی همش دست ما بگره ام حتانی فرده که تن دمینن جی اما بشرف برخواب بدن ام حتانی داویج تحسبین نابه یعنی فرمیلاسیون همه خواه روای پاراستنه اوه اش بوی وی هوایی یعنی گرک او مفاج کسی نهی خواستن اما ده شوره دا مکانیزم وای اصول وای ام بین پیدا بونا وای آوا کرنا وای به چه رنگی دکه ببی اونا فرمولن یعنی مری سرکانه نقاش بکه یا بنا نپرس کریکن مری کانه سروانا نقاش بکه اما تشت دن اساسی به وی رنگی وانی خواستن نممکنه سر سری دا گرک جوه فراستنه جوه خواستنه گرک مری دور بکه کو امریکانه به درس با دیرو که بده. گلک سپاس احمد پلدز گوتنی تی داوی بگیرم شته پرسنا پرسن همه تو چی ببیجی قبول. دو دقیقه تمانه. یک دقیقه تمانه. حوالی کمال اکتاش گریدای بجم اگر دولت ترک گرانیا شهر یا ام بیژن 40 سال کنجه سر افشار دوام دکه و یا دا چقا گیرلا شهید کتنه چقا لشکری وان هاتنه کشتن چقا فایلی مچونن چقا ام بیژن جیبات هاتیه کوچ برکرن و ام بیژن مالیت و یا آبوری چقا صاحب اگر و یا جیبات آخر پار بکه جیبات به گرانیا شهر ببینه و قبول بکه اگر دولت ترکیه یعنی سیاست آخر همو به پارلمان توی داده هر دوره جهانی دا هنک وحیل و جسارت که وانا بین زمان و وقتی دولت شی جیبات شی همو سازو و دزگاه یه بیا بنیرن که ایدی برپادان کرداجی اینادا کرداجی تجاری تکنات چه به نوی هر کس مجبوری چاره سریه هر کس مجبوری ریه کدنیه دولت yani giyişti asteki Bahçeli Erdoğan bejin mafya takekesi ye şahsi hem bedin jubo ve hem bejin Hindistan vesaire jvekne le tevgara kur tevgara azadi hem bejin bi taybeti mafya kolektivi dixaze jbehele ve eğer devlet bir gece ser bir xati ba mafya kolektivi kabul beke edine hamu detay hamu tiştikar nikaş bikin gerek inada devleti beşkenandın az xazmak Davut veya bejim o jbo veyaji jxo hamu Kurdan ispat kiriye heza kolektif ya Kurda de despeke de hayal nahaji her çuya xort biye o veyaji şun va gavana vejin evet hamu detay gelek spas Ahmed Pelda mamustaki malakta tuji gotuni khoy davi kerem ke u em khatirsh temaşa na demek pevajoya ke hin despekir demek dirokiye yani bangin serokati reber apo eşkerene bihavi da herkes rol و میسیون آخوا جبوی کو او بانگا چاره سری بسر بکبه
gerek o herkes berpsiyarin yazıki bebe jera nebe astank u peşia be pevajoy var bekin. Gelek spas dikim ji mivanê xwe re û ji we temaşevanê hêja jî Ehmed Peldab me re bû. Kemal Aktaş siyasetmedar li stûdyoyê mivanê me bû. Bersiv dan pirsê me yên di derbarê peyama dawî ya ku ji rêber Apo hatiye ji Îmraliyê. Xatirê we dem baş.